실로 우리의 죄를
Kunja masiptasa. Akaja gusta pjeo akana cajas. Wa liteñani ba Biblia. San Juan Halja Paya. Halja Paya ka taka tunka kimsani. Ukanja Pascua uka hacha fiesta uka judío sata que Jerusalén marcana. Uka marcanja uka templo sata ukanja alja para quien ovejas, vacas, palomas, uka librican vistanaka ukanaka konuratapjana. Ukatha aka Jesús aja mantasaja uka manjenja hauqaraki no chikutimpe uka iglesia manjena uka aljapkana uka nakaro uka bakana uka moneda mesanako haqtapjanwa uka saraken Jesús aja uka kitite aljapkanja palomanaka sanoa acá iglesia sataba casa de oración sato humanaka akanja haniwal lurapktati ukatha aka discípulo naka amtasipjan wa komate kunati aka qilqata kanja haluka ukaja en la cana trabajo jawa na tunkane maranika tanuk uka kunaiman pensamiento no duntian kunaiman lupivinak nak ukaratoja nak ukwa karitanwa naha ukatana sum parlan monatan perhane puerkatante karitanwa hani intintin puerktisasa hasta amuy asin monatano wala muy asin ko sum parlan monatan perhane puerkatante ukamareki samkasitano samkas ukata hechaga anchitaja ukatpe ukanaka el Biblia na yaja liskta ukat uka familia nakajata ukanakata ayukama Herni nak senseri ukatan familia na hampi hilana kahawala hachanakano
ukataka nieto jaja alchijaja na sukampi hachawa pa metro ni pan saprewa nahwala haya ukar unchukta kam pasapta con usted acá reunión lor amigo na kajampeja ukatrikunak apsebe pjerita ukaqop pjerita kat uknaya manqanderita ukam hanwalinak loratan ne corrigirija uticante cuatra naja carece que ponerita no mama jaja sortatong payan maranino kapehaneno ukanaka amuyan puerte ukat ukamo ukaratoja naja ukatja lees querita biblio qal pas libro pas tukurita nach leerito comerito pecadorazas campaneo pastor pecadorat salyu kama hani no yat katante ko ka perdonas pato ka hanis perdonatas ukhani yat katante congregación hacer uko pecado hasas halu kam siritwa conoce este consulor queja uko pecado hasas halu kamata no conoce consulor ukapina pecadorat siritha uka tunka mandamiento halu kata acá Levíticos haluk sanok palas que halukam contelor kan ukaus halukaman pe pecado contelor en montan halukaman uka pecado uka huchalurañaja kun hamas ukan yat katanja kata biblia ha kaba biblia pe uksajatana liskar kitana uka bibliana ukam sapi kelkata Cotpe uka 29 haluka no se queja San Juan 1:29 haluka holocausto saluk sakat palas karaki
ukata aka sacerdote uksahan palas que aka huchane uka cabrita uka cabrito kan peke por skune amparanakapa ukata hiwayen halu kamano kaman salvasinya hanerja. Halu kamano nerja halu uka hani ukana kanaha entender por que tanto. Halu kamano. Ukape Dios tatana arupano kaha. Ukan pa ka Biblia nga uka compañera ni uka letra na kaha. Aka Biblia nga uka kunti es que tahalu ka anchitaha konaka pala ni monaskerata. Kota ka Biblia es que si marcajate uka aka Biblia kelkata ukser pekas paha uka huchluras paha. Ukatpe uka animal roja uka ampara pa uskus pahalu kama. Halu kamawa uka cabra uka huchanicas halu kamahan uka ratoja. Uka nakahata uka paya ya hasta au quizá taikas al uka paya ya ukat ukam sare que pe kunti confis dan halu kanak. Kuno están amparja cabrón que pasan usqueja. Uka ekerope hucha nakaja pasque cabrón hucha ekepataro. Haluka pica perdón del pecado sata. Ukapica cabra sataja haluka ekero amparja usqueja. Na uklita saga na hawal sustestra. Wal puni sustestra. Ay Señor Jesús, saukarato Jesús. Cuat Juan ukahahani munkante. Humaha Diosano patawa. Ukatumagnar jutista. Ukaratoja. Jesús akamsisa. Uka dejam uka. Hiwasaga uka Diosan justiciapa uka lorañani. Huchanitanwa. Ka justicia wasaga
justicia wasaja loraña sawa. Pero acá se va justo satawa. Ukata acá amparja, uka eke Jesús an eke par uskuna. San Juan Bautista. Halu kamare ken pinar jaja uka cabrito na eke para uka sacerdote ja uka ampar ja huchanik uka ja uskun ja cabrat ja ubijero rak pasara kiñane con Levítico 61 halu kana uka cabrito vivo que han hiwatanyamba que hakaskir ukaro uskuna uka pataro. Na deja huchanitwa. Nan perdoña pataka. Uka ovejaro o cabritoro ukar na amparajaja uskuñata ya. Cabrito o oveja hiukaneja ukaja neja uka huchajatra perdona tactua. Jesús ha jutanja como Diosan oveja pjama jutanja. Uka hawira Jordán hawira ukana uka uka Hucha Juan ukaha Jesusan ekeporo uskon amparanaka. Jesús aga kamsis Juana chak ok dejam uka. Hiwasaga justice lorañaso dejam hichaja. Ukamak hiwasaga pokañana uka justicia. Hiwasan huchasja aka Jesús aroa paseñani. Uka Jesús aja uka huila pampeja justificstane. Hani ukamak liña que sapa mene conectasiña saja. Halu kam sobre loras que saskia que Biblia ja. Uka samateo ukan sarakiwa. Jesús hasta bautiza Simeón acá Juan Bautista ukan kanuka kamsisa. Juan ugaha hanimun kiti. Dejam uka hichaja. Uka justicia diusan justicia pluraña sawa. Kun hams uka justicia florasis baja aka huchana kasaja aka Jesusar pasañapa. Uka justicia katusena Jesús uka hiwasaja justificata. Uka pechiqapaja aka Biblia ukaja. Uka sacerdote Aarón ukaja ubeja patar uskuna. Uka to confesanja contilurkanoka. Ukampe uka cabrito no uka eka par pasanja. Uka trek akama ka Biblia ha lo mismo de aquí Jesús aroja Jesús ha aka uka bautiza se cercan Jesús ha uka San Juan Bautista ha ekero lemjate aka Jesús aro. Uka Jesús ha ukat huchanejanwa. Ukat pe keparmantejas unjeja Jesús aroja kamsisa. Ukan unjasen ka kamsisa aka
caja ya acá diosan ubijapa kitite apaj queja huchanaka al pachaka munt pachana huchap apas queja sasa. Ukat Jesús aja uka aka ora kensan nakano kaja kunaste cruzar chakatata kaja juicio hiwasaja juicio saraña satanwa Jesús aja hiwasinaka aka cruzanja uka huchasaja Jesús anukar pascan ukaja ukape aka cruzana pocasje ukpe aka Levítico 16:21 ukpali kamsisa aka Aarón sacerdote ukaja aka macho cabrío uka ampara loqattasin ha huchanaka pasjana an uka animal Jesús aja conoste que San Juan Bautista ampara pa Jesús patar uchuja ukaratope sanja cielo sana acá nan diosaja wali monat wawa sasa diosaja cielotja parla nina Jesús tataja hiwasana huchasanaka pase ukat pe kepermanteja Jesús ahutkan ukaja ukata uka San Juan Bautista kasaskan akaja Dios tatana oveja pa hutaske aka kitete apasjaja huchasja sasa Dios tataja hiwasar monsto wawa por kitani uka hiwasa salvire aka huila puerta sisa uka hiwasa nuchaseja al pokata hewa ukape Biblia njawo hiwasero palas kija aka Levítico 16:21 Levítico Levítico 4:29 28 uka hani defecto uka cabrito hani defecto nya pacante nikuna uka ekapata paro amparja apjatana uka pe uka expiación su jeveña uka kata jeveña pe uka pe uka oveja roja lo mismo la que uka oveja ja jive que huila absusisa uka huila ja uka chaka uka wahra chaka naka uka misa kan pusi chaka ukaro pintsuna ukanja uka pecado de Judas uka escribita pe kamsiwa uka wale conciencia diamante ukam loratawas ukamaba kan holocausto sat Katpo ukana escribitaja ukana escribita hiwasanja katpo humana kaja hakaptaja altaranja kaja unjasaga uka wajrapatanja ukan escribita acá tabla del corazón acá corazón acá chumana acá escribita con punta de diamantes huera hochanak acá perdón de pecados con esto ubija gajiu queja cabra ucaja
hiwasan huchasik perdonatajaja huilaja uka altar ukan uskuseja uka waqrapata uskuskeja qal ukanpi qal borsuseja uka huchaseja uka perdón de pecados ataja ukape Jesús Nuevo Testamento ukpalas queja uka bautist ukaja ukata ukatpa Juan Bautista saskanja akaja Diosan ubeja pojutasque aka huchanak apakañataki ukatpe aka cruzanja se consumado pokata jeusas a cruzanja hiwi ukatpe uka wilampi wartase hiwi Hane uka nairham usketeja uka shelon keja halyu karua uskur sarja hane aka orakenja wali suma lord atawa aka biblian wali suma aka iglesia shelon ha ukana aka wilapaja wartatawa acá tiempo acá pasado, presente, futuro acá uti. Haluka uka tiempo sata. Naja 1944 con astra. 1962 con naja salvastra acá huchana kajata. Acá Biblia ha Levítico 4 ukanha unshuga machachate huchloras paja kidete amoy casa ka huchapja uka mandami churksto disaga halu giate saga uka amparapja apaspa aka cabrito pataro uka eke pataro uka pe aka uka cabrito pataro pasaspa uka cabrito haspa uka te cuente cabrito hiuja uka hiuasamja perdona tachtana uka altar sathalukan uka vilapampe war pinta tajane uka pe Dios aja uka cuernos del altar sataja uka uahrapatana halukaro pintan tata chapa amo ese pjata homaja kaukan kete hiwasan huchasaja uka kote katibasaka kun hams pinanaja ak lurta ukraki lurta akraki lurta sasa conoste hiwi ubi hiu kija uka Levítico 4:27 ukanja kitete huchlur kaspaja uka huchi yatisaja contelorgan uka ubijitaro uskuspa kothalu kama ubija jiwara kespa uka wilapampe salvasispaja uka cabritona oveja wilapampeja kaukrsuchaneja con humana que ya te conas usko uka wahra esteroja halukan kempe ukan kanpe uka hiwasan huchana kasaja kot uka wilampe pe qal pintante uka ratoja kun hama que halukamo Juan Bautista ja conoste Bautista Jesús aroja halu kamar que pasan ja
ukatsasqana akaja disan ubijapaba huchasanak apasqe sasa huchasaqa Jesus arpasqe ukat Jesus hiwe crucificata ukat Jesus uka wilapampe hani aka altar aka oraket ukarjo wart kite uka cuerno uka Wahrapatanja kashiluna uka warte pinti. Ukat uka Jesus tatana wilapampe ka alay shilunja uka bursje. Amén. Ukatpe, ¿cierto? Ukatpe sañajani wasan huchesanaka utjite. Hiwasan huchesanaka ka shilo kewa bukan kalapinta tataja wilapampi. Aka Jesus tatana wilapam kala pone borsutaje. Kotpe aka escritoran sas queja kotpe aka cuernos del altar uka wahrapan ukara kala pintan tata ukape silung keu uka Dios Jesus anuel pam kala hani huchasaja otjete humanakan huchanakamaja ukape wala suma kala bursuta hewa hani utjete hani kaukan se chaga huchasaga utjete ni kaukana kat uka wila pampe uka pinta tata hewa uka pichaga uka aropa got saskayata na aklurta got Jesus Kristataja uka kala uka cruzanja uka san cruzanja chakatata hiwasaro perdón staja ukat pesischtanja nayaja justutu sasa ganas África uksan campamento lora patana ukan ma pawaran estudiante na kautjano ukata ka primera dama ses presidente ispusapa ukata avión man kanja hanina na cambios inspait cambios ketanja ko tarde janwa ukat felicita uka presidente no ispusaparo ukat mensaje ma chutra uka señora ha ukata nan lado hanpe conozcanja ukata naja evangelio na arjait eriktana hasta conoce ukata hopaxarakina naja pastor naja humar arjait ay monaraxmawa aka pamar chikataneo chakama hane usupata hane qullasin puet kit chachajaja aka chachajata kumaja horas mate que presidente take sasa ukata presidente uka presidente take ukata ka presidente utapar sarapta kam konoskatana kam kontataskan may hakt at hama ukata palan nampe naiha pastor naroha presidente sum uint abjetoja uka pero
Antes a colla objetos paja, peor aquí es. Kuna usted na salir esta, salir montra peor que peor tasa. Amanita tra ma piskur ma ki haqqa, ukay hichur pachiuchi. Akana shunan ha presidente tua. Luka marikipe. No. Haluka marikipe aka presidente uka. Seguridad anacano. Ukat cuchillo arma ni consiet criste. Katana amuyatana gagana sadis kausasa. Aka piskur hamakino hakaha. Naha sains mun humaro. Naiha naha hush lurtha. Ne consiet katande. Aka huchampite hiwaha infierno runa saraha. Katane hakena kaha ukama te hiyat untap kituti. Naiha ukat presidente palaska kitanda. Katana hista. Humakun hamatsu maha yata huchay ni yata thanicha saw siktra. Humaha huchanit nasta. Kunus arkhaiskista. Humaha huslurta. Ka marcanza ukanak 9% pecado sasa. Huma paspo humaha condenas estaja pecadora sasa. Diosawa hushe huchasja. Hani huma paspaja. Diosawa hushe uka unhi hiwasan huchasja. Kunjama Diosa hushe kat narsum han huchanik sarakitaspa. Aka Biblia no kamsiwa. Aka Biblia nta ukanaka utje. Biblia utje. Ya te monta tomaha saya ya te montua. Cuatro Romanos 3 leit arab 23. Cuando usted kitite ala uka huslorap keha hani disan naira pampeja apam kotapjewa. Ukate sarakiwa ukata justificado, o sea que Jesucristo hata hiwasaja justificadora kitano. Halu kama a ver, hubiera hochana ko internet a ver. Hiwasan que ukan pachaja uka hiwas huchloro stanga. Kot Jesucristo hiwas laiko hiwarak cheja. Pero Dios a campsis huma justuto, o sea, huchamaha harsuta hewa wilam humaha karista ya kawar min psarnakta ya khachachampe ukaha aka cruzana ukaha pagata hanwa ukape ukaha huchamaha cruzana chakata hanwa
Ukaratoja presidente hanuk amuy takamistashins puidante. Ukatpe necesite jama pastorja. Hanir Biblia ententin puede. Ukatpe ma pastor necesitanja. Amuy aptat excelencia. Akapi sentencia sata aka Dios tataja saskatama humaro kamsisa uka kitete huslor keha uka hani Diosa nairepan wali kite ha juicio injane pero Jesucristo hatra hiwasaja humaha justo tawa hani huchane ektate huchasaga harita hiwa Ukatpe ukaja cordero de Dios sat ukaja oveja diosa diosan oveja paja jibe humalaico umaja justo nar san sikt istata Biblia sikt amok kansas que ukan pesas que ukapa aka Jesucristo hiukanja uksaja tomaja justificata tawa uka presidente Jonathan Mes wale con lo expediente no justo hallo kamsasa ay Dios actúa justo sasa chaste chajiwa sanesiwaja wal pune agradeste Diosaro pastor disculpita chaja mauquita wale qarjat jamakitwa ukata esposo pajote ukatna alojamiento de sarto ukata uka esposo paja pesca ora tausanito pastor aka presidente Hiu asasa aka Dioson lado para usar uka kepa maraja uka kutwa uka kepa uka hanir hiwende keja uka periodos uka hekataphan siwa ukata periodos na kanaro hekatapheton ala konja pues uka falis paja uka perdón del pecado uka nakaja sano uka perdón del pecado uka mbehiuxas uka periodos na kawal siktapheton uka gloria de Dios hallo pe uka yus pajarampe uka paja justificado we acá Jesús tatam wila pampe justificado jana kamsais manugaja ukata sa justo sa justo ukatawa huchamha Jesús awa kepjarona ago huchlora yatawa pero Diosaga uka Jesús tatawa huchamha kepjarjano uma santo tawa justo ukatawa sasa chaja ukamarag akata yakap pastor naka akurun sapjepe secta sapjewa ane hupanaka umaha nasukam ya tahalu kan sapjeto naroja walio kam aka kana arjaya patsukawa hanena
hikani haqatqa humana humana kaja hushurapta na huchlora parta pero Jesucristo taja huchana kasja huchaja apasja ukatista justuta Jesús tata narcito justuta o sea hallo kama kona ka palap hupana kahane ukana internet pero anka fracasapre hallo ka palanyate pre kona Jesús a fracaspa ha Jesús a fracaskaspate Hiwasa nuchasa suma perdonata Jehová amén hanko aka kuno chauka banco kunas kama hanucha hiwaspa uka will wartapkan uka pi hiwasa que castigo na que va a ser perdón esto pero cuando todos pecaron saski khana ukanja infierno saraspanja ukat pe may auhitanja sara que panja ak wila puertas huertas que ja ukampre hiwasa justificado tan ak Jesucristo taja uka wila pampe kam sens monukaja juicio de Dios hallo kape uk saimano humaja justo humaja santo humaja harita akta humaja justo kam sisa kam sapresa nayaja pecadorata ay Señor perdoneta acá pecado wala caño a pecado ukam sapta coreano hallo kam palabran ukatana secreto sectata osasa churunja hani uniste chat estas ha ukat sabreto sectata osasa Diusaja sito pe justuta o asesinaro sito. Kotpe naha justificado wale suma inaki. Kata ka Biblia na esta amoya sanakta. Kot unikta Jesus akun hamsa trabajeja. Naja justo con te juchlur katanja pero katja justo naja santo o naja juchanitano pero justo te chaja justo conatsa hani wal soma keta wal soma ukata hanio ukata kit hani hanio koma kit kam sisa mamitaja isena taxke ukaja wawaja taxara ke nicha kot Jesus khani kudan loren si wasan utkitja kot humunda que se prasma como Harry Prasma, Taxa Prasma, ay, qué dolor de cabeza esa Prasma. Kat Jesús Hana, Haneu Kama Kite. Huchana Casa, Kal, perdón, esto. Ukarpe, acá, gracias, Uka, Uxaja traje o serva, justifixto. Ukarpe, hubiera Huchana Xasmaja. Uwale Hacha Suma, Ukaha. Amayaptat con la tele tanja San Juan capítulo 3 o templo de Jerusalén ugarmandaskan ukan kamanken aljas ukan waka ubijanaka katamachico taptasina ukan pha khanja
ukamanqenqa hawqanqa haqiqa sustiqasino ubijas escapano ukamanqenqa k'ala apthapitano ukatupe ukatal q'uma kamaqano wali somaqaya halukape ukaqa chuyma hiwasan chuymasaq hanisi ukasenqa hanisi ukana ukaqa Jesusqa kunansa palomanaka ubijanaka vacanaka hansuma haqilur tanak ukate Jesusamat kokaqas chikutempe q'ahla qasa anqar arkamukana uklisianqa ukapiluranja Jesucristoqa akachuymamanqijanqa mantkana ukanqa kunayman engañosos kunaymanana ukaqa Jesucristoqa chuymanhan utikan uka cuando kunaste Jesucristoqa chuymasar mantkiqa ukaqa qal hawqa mistrum luka huchanakas q'añus q'ala uka apamunqana kope aka chuymamanqatqa q'al mistrum uka qorqe cambistanakas uka utjarakin ukanakasa utjarakinqa ukas 1962 perdón de pecado ukaqa chuypaqaqa ukaqa huchaqaqa hana utqante Jesucristo aka chuymajarkunhas mantanqa aka corazonaqa hasta ch'uskunaymanana sucio q'añu kunaymana aka chuymaqanqa ukaste kunaste aka Jesucristota aka chuymajarmanqanqa ukaqa q'al apamukuna ukhatqa ukate amuyasta ukaqa ne amo crein puerkatanta chaqa chuymajanqa uka diosan aropa uka vivo akan haki aka chuymajana pe ukaqa hiwasaqa katuqtana aka diosan Jesucristo hiwa aka chuymasana Jesucristoqa hiwanqa hiwas laico huchan ukaqa kriña kiwa ukape fe aka chuymasanki cuando aka mal kunaymantik han wale pensamiento kunakaqa mistqa aka chuymasatqa aka chuymasaqa aunque k'aristansa haniro ka perdón el pecado tikantqa naqa uka manzana naka luntatirita trigo naka luntatir papa uka maní ka amigo naka hampi maní aptirsartqa mamaqa kampunqa ukata maní uka luntat sirsartqa maní aptin ukata mamaqa ukata uka mañanaqa uka payapta uka luntata nipt uka wali vivo tanqaya 60 sanqa uka maranqa uka huchanakaqpi naqa sufritanqa uka huchanakaqa wal sufritannayaqa hacharakitan ukatpi uka aka biblia hasta liyatanqa uka Levítico uka 4 uka uñhatanqa
Cape ukat perdón irita enaja ubijampe ukat Jesús tataja ukamara que hiwana uka ubijama. Wan kanaskiwa ukaratu hista justuto. Kot saphan ka hucharapto huchar pastora sa hucha saphan esto pecadorat huchanito sasa. Kam sasa wast huchanitan sasa. Kot na hanina huchanik tsain puerkatante. Diosa kanjaya Diosa Jesucristo tapas cheja huchaja. Naroja perdón jeta oka huchaja. Chuma romancha Jesucristo taja. Oka chuma kan kal chico tempe arkamoko hanich. Oka hanual suma pensamiento naka. Oka na kalpe Jesucristo taja apamakunja. Aunque Satanás sai con sai palpa, pero Jesús aje ukan kacheja. Ukatpe wali feliz que na hakatanja. Wali kuchi que hakatanja. Katep seminario naksa con lora sipkeritra. Chankali. Con mamaro chikatan uksan karakter kota cuartelar saracto cuartelat kutsusaja hasta evangelio dan predicas katan kwaja utjitun pe kimsa $1 o algo que naja ma no sé en sensacionalidad pe cuatpe ukana unjatana ma uta walja kolkmon paip jiten uka utata ma $200 180 uk mayin ja uka naja pa $1 que uhal utja ukan sitoja aka cafetería ukan utjeja uka restaurante utje katpe disarrastatan ja churita ya ukata hane kolkani kata ukata sabhan ja uka kimchum ukar alam sasa koto koch kan na kan jama extranjero no gotupan capacidad de capacidad igualano najo apenas na palata humaja consulta sausiktra si tu va misionero ta sasa kaukatsuta Inglaterra tato kaukrusata kaukserata viaje sasa ukana coleras toa camisera como misioneros esto viaje sin turismo lo rescan antes evangel uka diosan arupa las caspa uka naja hupaja evangelisis caspa porque diosan arupa las caspa hupaja viajas como turismo cosa estaba maja corrupto todas esa kutam acá marca maro hani anakaja ukakast evangelista monakta misionero
humar kuntak import ni kapskitus kunatak humar kunas import sasa ukam palapto kata tukuy hapharak ukata koptos ukata itikit alapta señor par hicharma hanit untaman ikkirista sasa ukat sarapa utaharo sarapto neni camilla utikante gata umaha wala hayankano kat ukar sarasin ha aptanipto no uma pontaño gut kunaskam hupaha umas que hasta bañuro que saraskana kata pusuro had walikante hanikams kisa kunatiu kaha hupahane walikante ka pusuro rutra ka piskur rutra hupakunos de sarña pakanja señor Anderson disculpita kunas de hutateja apaneo kutane westata ni kamse espera puitkante kuna sa kamsiktra kamse monista gutna ya pastor para hikisipta mishdur campewa hikistra ministro no campe kam hikistra humampeste 24 años hanek comes unhirik de hama kamsano na yatin mont hum kulkam hak ukha hanitu man hakirista ma maraha humampe ani yatinyo aka kun hamakit ukha hakanya naha humampe hakany monta humaha biblita kaya na jasa saya siwa paha nayaha ayuditas kat servicio militar al tukaha kat wal hakote wa monta sasa humaha igual antani pachata misioner tukaha naksapuro kat antha nak unchukiskaha hanina humana inviteña monkta hani diosana rachuraskitane ukuna monta aunque se tanta matuksantas panja hanina roja churitatata halu kam hakanyani situa uka kimchi uka kepahan uthi sasa más semana pasa wali calorano ani ukan kunasa utikante ukata lis kirito babilwa ka ukal kuchuna ukata saska nakauha capítulo sa humahlitas hani umar importante sasa kat bos uka markapi usan andeso na chikata nampi sanakana na yaha satampe makdar kitano wale felicitano humaste kun hamata
señor Park, wal suma, naha, rescatana kimchum, ukata kolk chorita, kolke, utak orientake, kimchum, ukata rescatana, Dios, zahtukum, uy, Kat upin mau ket molestir jamarquito naro. Kat upahasan pe sariñano ka otro injiri. Hak aquí pachawa. Sariñano panini pan pachan. Kat ukape hista kunaste ukseja kuna na janeo kun hiskta. Ukata na saraptoa. Kamamaranja sarasinja. Ukat khaya khatukir sarp harak ukat uka uraka ukaha churito uka uta churito wale ukata agradista ukat nasta pienstra ukata hasta manka ukana haneo ukaga necesidad ukanakana pascatante. Haneo kuna dificultad ukautikante. Wal hakina kahawal sufri phana ukanja. Ukata diosape neste una caroja narosa churituno. Uka Jesús tataja Jerusalén mandasenja. Uka oveja, vaca, uka con hasta Jesús amante que calpas arcamocuna, el 62 baranja, 7 de octubre. Primera, uka nan hujana caja, Jesucristo han perdón jeto, 7 de octubre, uka, canak satan día feliz, sasa. Wale kusisitano kuchiki con esta iglesia sadictra vegetariana halu campe canta pretra vegetariana halu cansa ay acá kamsa pe nakaha uka vegetariana ukanja ay perdonita que hucharas haket halu kama desaprenditan que acá palabra hatra que Jesús ate acá che maharmant que qala uka ovejanas vacanas palomanas kunate utikan ukan palomanas uka hanea que che mahara utkhando kana kunaste Jesucristo mantkan uka. Aunque mancatsa y pascatana ujaniwa. Acá huagana caja pasto, manganaja, pasto, mancara Cristo sasalio, uka monte na canja. Amoya pasamos, cagana, wali kusisitana, wali kusta, hanese uticana. Walha parsi ukama hakatanja. Dios aja nampis xienja, wale maravilloso. Perdón de pecado, ukanan kakato kapanja, kakato justo wainanaka, señor la kato kapje, huera jose kato kapjano, que wale felicitano. Kaukatsuta patanja, utatsuta patan, lee la Biblia no lee patan ti
Katijos, katuale kusisita le patan. Katia kepanaka fogata lora pata lora sipkana uka señor naka Biblia le sipkerita. Canpe lora que salón de cultos es uka marcan halora patana. Katuale kuchikina sana kata. Kata wali suma kita vida wali sumano. Como Jesucristo taja naroja cambia. Con ahorita Jesucristo taja vas aquí tan cuaja. Jesús caja, hano cantaja, caja con la mano ucancan ovejas, huacas, palom. Con este Jesús futanga cal arcamocun ucananja huacas, ovejas, palomos, cal arcamocun. Templo santo, halucam erikin akachumajanja. Iglesia santos asa. Kupa walikusisinyo. Hanina na kiwasaka lor tante. Ha con los ka Jesús tataja aka cruz tataro hiuk uk aka kiwasaka aka chuma pi kiwasaka i austanja. Ka bautismo sat. Uka bautismo pe aka Jesús tataroa huchasaja pasje. Ve acá Jesucristo jata hiwasaga justificado tan justo tan halukat piwa perdona ta no katra acá chui masaga acá conoce Jesucristo ha mant que chui masar ukata ukat kam recona acá chui maharo acá pekjaro mantre ukatra yaha kastak na yaha chaka wale kusisita sanaktra kotaka campañan sa kimsatunk haqe ukana juntas sepre ukan hawal hanewa hasta perdón de pecados hasta katopruka halukape cordero del pecado haluka uka Jesús tataja uka hiu que cruzar chacatatalio que wasaruja perdón esto uka altar del cielo uka conte escribita kana uka qala uka wilapa beqal pinsre uka pecado naka ya uka Jesucristo y o sea qal arkamoktan kunaka utikan ka chumanuka kachara ka arupawa hiwasaruja apnaqsto ukatpit ka hiwasaruja transformo ukapi gracias a ti y regalo uka kun hamsa ka Satanás ukaroja atips naja Kaltata conoce final a Kokama, acá Jesús tatajatra, ka perdón stoja, uka iosktanja, ka arupja, uka Jesucristo taja chumas hermantkeja, uka perdón del pecado sata, ka chakama, mundo entero na chaka acá palabra acá roja parlasiske acá indiana kuna kunja pataka hakenakawa katoka acá perdón del pecado sata ukana hasta predicamos wali fuerte predicamos chaga
Con gente cato perdón de pecado, algo que que yaka, hakena que ha. Ukat bechaja, chaja uka, aka perdón de pecado, ka anuncia siempre uka, munduna. Acá chuma sanja ukamara que perdón de pecado, ka Jesús aja, que chuma sanje, chuma manque. Jesucristo tatra, acá chuma sar y mañana uka Jesucristo Jesús romana kruja irpna kapapa hani sumana kalora sapkoma Jesús tatawa hiwas manqen que akachimas manqen ukawa irpna kastana ukamawa ukata chayus pajarta Dios Jesucristo tataro